Quando os perros entendem que é isso que tu tá tentando lograr, controlar o movimento adelante deles, aí a felicidade vem sola, porque tu está dando para eles, está ajudando-los a lograr controlar o movimento, que é o que seu instinto realmente quer. Importante de todo es la calma. Entonces yo no permito que mis perros empiecen movimiento rápido. Más despacio. Lie down, lie down, lie down. Away. Lie down. Sale de vuelta derecho. Ya salió recto, ¿sí? En walk up. Lie down, lie down. Lie down. Okay. Okay. Su velocidad. Away, away, away. Good boy. Away. Lie down. Pure come by. Lie down. Pure side. Lie. Cap. Lie down. Bingo come by. Bingo come by. Lie down. Okay. Pure pure. Bingo. Away, away, away. Lie down. Claro, away es eso que quiero. Porque está usando lie down como una herramienta de bajar sus velocidades. Él tiene que tener velocidad mejor sin lie down.